se for Bible mu kura Bible mu so ati ase enti se ye kase ye ka asem na moma ye nka na ye nyai hypocrisy se we abosom sem ene ne Christopher ne ye wie ya be wie si onimu madros woro onimu brazier bie onimu nsanom osan nim hihiment practice na mo de atwa adwaye ma ka peace no yeah ene ye di gina adwuma hello bushafo ya makwa baba attention tv me am de dwuma de bremu me die mete so eja somoa se me tena se ya na ye sunsum nsem na me de bremu en ye bekasa fa onban mo na onban mo se eye se enye se oni pada se ni ewo se wo bo onban na dempo na ewo se wo de bo onban me nse omre no metwa mo sima aba but if someone like ya no like no subscribe sasa anytime you do video bia you'll be the first person to see. Besamo akwa babium said them di kaka se me kwa menche manche so me bae so na me nkwa na mbae me ni openi kese a wadori osunsum nsemu ye ne ye betu ande kakra me bato openi kese ya makwa baba atani me joso una mu boko de nyame adom ni nyame ampa aboti okrokra emusa eto nka che me da sa ne so de yenya wo de ibesu ande kakra sa ne topic a wa apono so ye ahon bible said the odifo kwamnesia ma de bia oka no bon banyo na kwase bia nkono no kre ne so aye no kre so a ekwan be ne fa so ban ban na den ene ebetimi so de aboy ho ban me da si mami chia Ghana sunsum sorry papa fo no omo ye papa omo ye sunsum nyuma a wo dia trademark no omo fi sunsum sorry fi anya na won abeba mu no okay omo do omo nka hwe na mami chia me am papa na me Tvgh akabo de tebu za ma fo hene okay mami chia no mo ya international ni am kan se odifo commercial makase sunsum sorry ya bo ho ban no bi enko a mami hwa de bi Luke chapter 2 verse 4 24 okay Luke chapter 2 verse 24 Luke 2:24 na mfa ya ma Bible nkasa okay aha ade ya ba Jesus Christ ma ye de born ho ban okay because King Herod na ya otisi ya wo hine bi no ontumi nda obo podi na sofo na hemfu nyina antumi anda se sunsum se wonka ho a aka Yesu kra yesi no wadrum let's Yesu kra born ho ban ye born ho ban Luke 2:24 and to offer a sacrifice according to which has been said the Lord of the God they took 2 pair of doves and 2 young pig girls now wo afode said ye ewrade mra no mu no ekaye no wonya ejankuku mienu na abrono manso mienu ko ede bo afode ko now and behold there was a man in Jerusalem whose name was Simon and the same man who collected the sacrifice with the Holy Spirit upon him. Yeah. Enti sa papa ye ka che se owu obetran se che se wo Yesu na sacrifices wo ye ma Yesu no. Watima ye dey ayama no. Yes, on Bible unya pa. O kan Deuteronomy 31 over 6 so a o se munye din na munye nam. So what I say? Unya se kan wa ye nam. Na mu bambo nti. Ye de bo ho ban. Deuteronomy 31 over 6 no. Deuteronomy 31 verse 6. Tie koi. Okay, can say munye din. Munye nam. Insuro. We say radical. Okan ho. Enti nyame di ono aso wie no se asase so munue so de se for na dey. And betra. Mama moni nda ho. Enti wa bon haban a tumi wom. What you say? Obi o se me fie me da me ntumi nda. Ese obo fie ho ban. Ye nsi fie ye wa honhoma ona mo pekodu. Ye wa honhoma mo na mo pe fruit. Usu bia no awaye. Ya ba ye di abedom. Abedom. Abeni ye wa abedom ne ye wa bepa. Ne ye wa agrek. Abedom no. For 7 years 21 me bo. We fie ne nimu no. Wo ye dey. Wo dey 7 sha na the 7 sha. Now the sidie atoso. Now the diskana atwene wa chi no de atoso. Wo ko fie ne che wa the same thing. Na fe anadwo na abeda wa fa kora. Now the nsuo gum nsuo a etene a ebu fa so.
no what trouble they about to now the sisu papa say okay obeka say abosum say mo me hwe Jeremiah 35 no verse 1 to 10 no because of na yasoma odifo Jeremiah say onko raka fi no nko eden onko no nko hwe say obamo fi nkwaso mu inse for bible mu kura o bible mu so what you say etisi ye kase ye ka asem na moma ye nka na ye nyai hypocrisy say we abosom sem ene ne kristofo ne ye wie ya be wie sei ye kinka bible wow Jeremiah 35 verse 1 going the verse number 1 go and I read and it came to pass on the 4th year of Jeroboam the son of Josiah the king of Judah this is the word of Jeremiah from the Lord saying take this roll of book and write there the words that I'm about to say unto Israel. Take the nation from where they are, that I may be in the house of Judah. They will hear the purpose upon me. They will return every man from their evil ways, that I may forgive their iniquities and their sins. The verse 4. Then Jeremiah called branch and the name Neriah, and wrote the map of Jeremiah, the words of the Lord, which he has given unto him. And in seven Jeremiah kasa kokra na nya ono nenu masebo. Nyankopon enu masebo. Nyankopon enu masebo. Ye woni pa bi wo ha ahwade wote kaso amanfuru. Wote hwesoma mu. Fiewura ne ba wa man 2000 ko high dan. Oji na no hu sabre kuma side. Edan wa hwesoma mu bi ne ke no. Oba no be wo afi of fe. No je. Fiewura so aba wasanje wa man 2000. Oh. Afọ so ani fi so mu nti mama nko tena membra adwuma hu sa abrabo no wakochi nko besie enti se wa mo ho ban a se nko besie ni da fie ni ma eye den e beso so so ada se o kan Ezekiel ba bia o se I think Ezekiel 18 bibisa wo se ya jane ye na ma ye boni na ye na ye twa so na ye didi mpo ai sa abosia bo ai de egu ye num so ada se enti we no kin kan a adaji ni o kin kan 35 na akobe 6-7 nso a wosi hwe ye jara kapaka chese ye de yemenom nsaw ye tran tamadan mu nti obi abankran okiteska pa dross no de woro ombo no hold by nti hi obi abankran wanya sika o de woro dross e na o ti hwesoma mu e no abo no ho asafo yin so ni mu mala ye what does it okay chire no in super defie ni se ye nsidan yenye bobitro enti ne dia ne se ehoro no oda enti hwesoma me ne de ebra wo hye dan asena no aba daddy opo bi hwesoma wa onu agi atum so oni wo hye dan so me me hweso kama ma pa afọ wi a na fie ewura ne betuna sika ama na bro so 2000 na 2000 so onimu madros woro onimu brazia bie onimu sanom osan ne mi shishiment enti se saade we wa mo ho ba na wabusua we mu a kodoto bible say busua kontoche yi ufiri ma mensa nko bi na wasa koto say busua we mu a aja somo ede na abaye ho utonko bi kura ababoka yankin kana tie fonti de tie abambo ye osemo monya nam na moncha den dabi Jeremiah 35 ho na 35 Jeremiah 35 so what you say okay enti ye tefako enso ya akwasiampafo efie no obi ni nkwan se utukwan obi ni nkwan se udafuo debia uhu abek nti wo de nipa ma usika a wo ka thank you da men na nso be ma obibi no obi so aka kire say thank you me das nyame hira wo da ben debia wo gina faako yakwe Jeremiah 35 verse 10 no but we have dwelt in tents and we have obeyed tio sene wo kan twina was yen tamadan mu sene ye benyini ache yen de ye sisi tamadan mu ene bobetro mu sene ye benyini ache nti ba kofie bi mu no aja so mo ahokire fufuo enim guasie fufuo o twam na jo society fi na taba mu a nipa sa che so ko di fo akwa ho na akotiri fo da wotani bi papa no di gun so dware be 14 days okay and so why you free eno na bible ne say na nyame kasa che Jeremiah say onfa nkura ensisi wo manim na papa cry ne obuzo bi na wo kan bible no
oh ya ka sasa abusumfie eda ni abusumfie kan Bible no okay me go so kan Bible no opa bra 7:8 no obeti asiye kan Bible no na munsisi ntamadan na matena mu enyine ache aha na asase a moye so ahoho yenua hwe wo ho oh na tiasema Jeremia nyameka che Jeremia o se fam ko epianim chamber to chamber fankurasisi o manim na pumbra no so uwia ye sunsuma de ma om bom ho ban ye won haban ha wo fa o ka ba ko mienu bom a o de frale tesem na de dware kura o kra kura ye fe what you say pa enti se tete no o kwa kura se yare bi ba kuro no ma ne de safo agukura we ne de agukura we mu ne de menkan sura to achi ye se udu bi a botra sane yare na e ba kuro no mu no ense kuro no bambo aya de a u feli a wa bra bo feli ade ya wo wiase ne se onyankopon ama emre ne nda se yemfa emmobra wasase we su na sumoa abrabo bitu no anya 60 years or 70 years if it's not by chance me do nyame papa ya nanse na ye bubu dan bi o chado yeah no ne marketwa wanyiri wanyini anukura ne kura nya ne dia wo enso so hwe se ne ya papa no e fighting ni sojafo no ne adane en dia kura national security pani ono kura ama maku na mo ne otim ne ku ena nipa hu ne mobo e ho na ne breakthrough bai papa ni nya kura ne 60 years no wakroko enti senye suturo bi asoje ni bo no da biu nipa hu se soje ni na nya de betenkaye wa bo no ma bibia tie fi na ni so wa hu se afansa yedi e de wa hu da biu udi ba bi se uhia suturo bi mo wani so ayo sound me pa to comment tie fonte o se na nyame kasa che Jeremia se ye saba mo e de mo fa crisis wo manim na fa nsefo gum. The word of the Lord came to Jeremiah and said to him, this is that he commanded his son not to drink wine to perform, for unto the day he has obeyed the father. Me can't you know. Now, ye jaraka pa kachre say, ye de ma num nsaw. Ne enum a ye betu kwan konkran. Hwe enkran obi tie kurase wate se bebi de nkran. Bo hu da. Eda obeka so de ne bankran no. Won kasa akofa wa mo ho ban aka bekum. Wa akofa no no. Wa akofa no no. Na say papa ye obibi wo so bo ban na bi wa mo ban tumi papa ye. Papa ye bi akofa wi problem abenya no. Okay. So what you say? Mati say pa. Problem abenya no. Ye woni pa de masase so a they have a huge talent. Onyankopon achomadoma chede a tese omo tumi ye bibia bi. Na so sika. Omo hu bi da. Wote asori dem mu. E na sofo I brainwash adwen no says uko na obi ma wo haban dware ya bosomsam hwe ya wo haban bi wo nwirem ya wo dua meka dua obi onim sa haban bi funtum dua obekọ na be bara ho nyina bebre mosiri ne nkrafo no tumi de ayi omo ya mamre wase amko ya mamre wase esuna mamre o ena esuna mane if say Christopher yehu sa de wi okay enti untimi nko hini fie na anka se me nsa se ne koy the rules and regulations say that oba fa snap bi bra bibi ta akire na Christopher ye nya atwo wo kwa ware no ye jinsa wo nsam ba wo si wa hu Christo nti wa wade no mfa nsan ko akire nti be diska na ebrem wadi di ahemfo te wo atem o kan Bible be ahemfo ti se Nyankopon what do you say a part of his kingdom no wa ma ahemfo o ko tun fo se me yesofo nti be kwa amamre amane e wo ho no mindi so me kwa me diska o tun fo to hia sika na mu amamre ya amamre mane so ya mane fako o de kwa no nche se Kristo so ma sai so what say sa funtum dade no sa funtum dua no hwe ya de ntafo kwase na petututu ne de dade sha tafo so di sika ne bom si a nsu fita ne befuma ba no ehwa obi a wo ntafo bia ho ne ye gina ntafo ntu wo ntafo se den nkwara ne ye hiafo what you say
entafo nyame de man yi fi ahokyirem na ho so de nsu adware nipa bia sasa di nachi okay but yesi eya abosomsem ana na yete asase so ne yebre enso ntina me be kan se Bible nan kasa nyama bi wo mu a adikanfo ndi sie na ye ya ba ni ya bada nadi amo nka nkyere ene ye hu se kristoni okori yegu nsa nye bone because obi odin se gu fam first na ene yankopon okay what do you say yeah enti mami atiefo hu se kra Bible mu kan ma me enti ya ti asase so ene ye se bambo de enye obi bekun obi ba kwaji tukpe no na be se obanchifu anu na abo se pe na ada fam de bia no wanu so obekọ na abanchi ni nyina no aka nwirem na papa no obi so kezi ne dwuma sem opeso obo ne dwuma sem mo ban so send ne ewo okay practice na mo de atwa adwaye ma ka piece no yeah ene edi gina dwuma okay practice ya yeah ne de atwa adwaye atwi toilet so na aka piece no ene edi gina dwuma wow da no ka prayer one sem na etiefu ene je wo pa prayer so na zari gina dwuma edi gina dwuma papa se no be no na prayer mi say yiska okay prayer okay o say prayer Bible no kan wante okay Isaiah 14:23 no o say prayer nti so o de be pra ho agu nti odi bibia baba na nipa ne nkasa wada wo be na ni sunsum gina ho wada so na ni sunsum gina ho na no edi ma wo mo a o mo ti sunsum ase ne ye ma wo what you say pa nti ye de Ghana na eto ho no ade papa ya nyintum ni nyina ya abosomsem ya ni nyina ya abosomsem me ko India na me du kuro a your friend Bangalore okay Bangalore yeah ho na hu Catholic church na akase na me ko fa sacrament ba be kan wansem na me du ade a me hu okuro no hu na e mo anwa ufa ba bia loto ufa ba bia loto omo de enye so omo tete box mu twa o nwan ne pepes no na gu truck so wow ewo box mu eno mo ton na papa na me ne nam no ye du ba bi eno fa 2 odi 10 rupee yeah Mva Ghana 10 cedi no de ma so to 2 o no bamba ko se me scratch them so no papa no me no William sika odi ye yeah o convert baga na sika mu a 100 million wow odi ba ko 100 million ba ko 20,000 wow this is sika no de to kitu ebi ba ya condemn se nye asofu yemra bonten eme kan kire wiase se sika ko bank no ebi ya kronfo de ya ebi ya konfo so de ya ebi ya won mutwa loto de ya ebi ya Roberts de ya enso ye de sika ye feel se kai ye fo sika nyina won ko ye adwuma de nyina sika ba ye de ko bank ye ko anye ye de ne ye de ko no mu yiman ni ade afra ni afra ne bi ya ebi kra sa de kronfo bi dis ko ku nipa ko first kan ba ye enu bi no bank se yi aman so nipa enti ya te faako and ye judge nipa wrongly papa we de ebre na ebre ye da se pa se ne wo ba ye ene ye be che nsem no na we de mi ho adwiri me pa se me ni mi mpo se krapo o bible mu se de awon bible so o bible mu na se je de bia odifo kwamna si ama jagrada ye che wo be bia wo bia nyame se wo bia ni wo bia Ghana fo ni pa from the years 2020 ebania wa ka che ye mbo ho ban yeso wafa openikasi so eka si ye mbo ho ban ye dwuma kura si ye bo ho ban na kwase bi ngure me pa cho se de ye ta me koi last words to your fans and I tie for dia me kan se nipa bia mo ho ban okay awia kase ye queen of goddess of the sun o masika oboni pa ho ban awo nyama ope se wa mo ho ban a untumi communicating okay our bible no okay so what I say so bible nim ye Baba Revelation e ba be kan 13 ho no ye me babie ma ye de baba tudwa ne ya ye research ne ya nyama goddess of the sun edema okay so what I say uko Indian club akon omo so awia na awia ne ba ti se moja but identity ntumi nye but ne kan say obi ambo no ho ban no subscribe video no share no pia so na odi for me ba watumi ata machi na onyame sunsu mu ne bambo no abekan ho ye da se pa daddy
Yeah, that's so I will share. I mean, share with you. Now also watch share video no, wa like, wa subscribe to your channel no. Me part to share my odo fubi. No no so nsu ade. No so mo no ho ban.